na ovaj dan kada obeležavamo godišnjicu tragične bitke na Kosovu, na Vidovdan, otkriven je spomenik u Srbobranu. Spomenik je podignut u slavu, večni spomen i u znak priznanja palim borcima iz Srbobrana. Nekoliko reči o tome će nam reći otac Jovan, starešina crkve. Pomaže Bog. Danas je naša crkvena opština Srbobranu na dan kada inače praznuje sav srpski narod, kao što ste kazali, uspomenu na kosovski boj, na Vidovdan, na dan kada je sveti knez Lazar zajedno sa svojim velikašima i sa našim predsima izabrao carstvo nebesko, a zanemario ono manje važno carstvo zemaljsko. Imali smo tu radost da smo blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog dr. Irineja i zalaganjem Udruženja ratnih vojnih invalida iz Srbobrana, kao i pomoći opštine Srbobran i građana opštine Srbobran, osvetili jedno spomen obeležje koje je nedostajalo u ovoj našoj sredini, spomen obeležje kojem i jeste mesto u porti, da se narod kada dolazi u ovaj sveti hram i do njega prošeta i pokloni senima i zasluzi oni koji su zaista darovali ono što je im najčešće bilo, što im je najvrednije, to je njihov život, najveće bogatstvo koje su imali. Danas, posle liturgije svete i parasosa koji se svake godine obeležava, za sve one koji su stradali za krst časti, veru pravoslavnu i slobodu zlatnu, i mi smo po završetku ovoga bogosluženja zajedno sa mnoštvom naroda i gostima iz bližih i daljih krajeva i gradova i mesta osvetili, ja i moj saporah otac Žarko, ovo spomen obeležje kako bi okrašavalo ovu portu i posjećalo na žrtvu oni koji su, kažem još jedan put, darovali svoje najveće bogatstvo, to je život koji su posjedovali. Najveća zahvalnost, još jedan put, je onima koji su najviše pomogle, to je samo Udruženje ratnih vojnih invalida i njihovi prijatelji koji su svojim donacijama obezbedili da se ovo divno obeležje, spomen podigne, a evo na današnji dan i osveti.